Yes, reka mbasuhuze kandi bashimire mwese tugenda tubana gatanu kuri gatanu muri gahunda zitandukanye za Ama Live TV hano kuri YouTube channel yacu. Amakuru akaze cyangwa se amakuru ari kugenda avugwa hanze ubu ngubu ikigezweho nta kindi ni match igomba guhuza ikipe ya APR FC aho izakira Pyramide Football Club. Amakuru yo yagiye aba menshi atandukanye nyuma y'uko ikipe APR FC yanze gukinira kuri Stade Amahoro, umukino ikawutwara kuri Kigali Pele Stadium ndetse ikajyana umukino ku masaha navuga ngo ya bugufi cyane, aho umukino ugomba kuba uba ku izuba rikaze mu masaha 9. Umutoza w'ikipe ya Pyramide akaba yinubiye amasaha azakiniraho ndetse n'ikipe ya APR FC. Umutoza wa Pyramide witwa Konoslav Juruziki yinubiye gukina na APR FC ku masaha ya saa 8, agaragaza ko ari bimwe mu bidindiza umupira w'amaguru mu Rwanda. Ibi yabitangaje kuri wa kabiri kuri tariki 30 z'ukwa 9 mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru mbere y'ijonjora rya mbere rya CAF Champions League. Kuri Noslav yabashijwe niba nta kibazo atewe no kuba yakina umukino wa APR FC saa 8 kuko ari amasaha atamenyerewe. Avuga ko nta bunyamwuga burimo gushyira umukino kuri icyo gihe. Atereka reba nk'ubu tuzakina saa 8 z'amanywa, tugomba kwitonda tukaba mu mukino. Muzi impamvu bashyize kuri ariya masaha, ni urwego rwo hasi mukuriye gutekereza ku iterambere ry'umupira w'amaguru wa Afurika n'iterambere rya ruhago mu Rwanda. Mukeka ko mwatera imbere mushyira umukino saa 8? Ntibishoboka. Avuga ati cyane ntibishoboka rwose, turebe ibi bintu mu mboni zagutse. Ntabwo kureba ibintu byagutse ari ukureba umukino umwe, ibi ntaho byageza u Rwanda. Gusa reka tubiveho sakazi kanjye. Umutoza rwose bari mu bantu batishimiye ko umukino washyizwe ku masaha ya kare cyane. Umukino wa APR FC na Pyramide uteganyijwe kuba tariki ya mbere, ni kuvuga ni kuri wa gatatu saa 8 z'amanywa kuri Kigali Pele Stadium. Akaba ari umukino bitagiye bivugwaho rumwe rwose n'abantu batandukanye nyuma y'uko ushyizwe ayo masaha. Kapiteni w'ikipe ya APR FC niyo Mugabo Claude we yatangaje ko n'abakinnyi be biteguye guhura na Pyramide FC yo mu Misiri kuko ari ikipe basanzwe bagora mu nshuro zose bahuye nayo. Ibi nabyo yabitangaje kuri uyu wa kabiri mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru mbere y'uko umukino w'ijonjora rya CAF Champions League uba. Ikipe y'ingabo z'igihugu igiye guhura na Pyramide ku nshuro ya gatatu, gusa mu mikino iheruka APR FC yanganyije inshuro 2, izindi irazitsindwa. Niyo Mugabo yavuze ko icyo gihe habaye amakosa agomba gukosorwa. Yabitangaje agira ati hari ibyo twakoze bitari byiza muri iyi mikino yaduhuje tugomba gukosora, turiteguye, ejo ni umunsi wo gukosora, ntabwo badufite. Niba tubufite na Pyramide irabufite of course. Uyu mukinnyi ukina mu bugarizi bwa APR Football Club wanahuye n'iyi kipe mu mikino yose, yavuze ko iyo bahuye n'iyi kipe ikomeye nk'iyi aba ari byo iyo bahuye n'ikipe ikomeye nk'iyi ari byo babifuza, kandi byanze bikunze bazakuraho amateka mabi. Icyizere cyo ni cyose, ati turi ikipe igora Pyramide nayo irabizi. Icyo nabwira abafana nuko kuba twarayitomboye nta kibazo, ahubwo ari amahirwe kuri twe. Ni ukuvuga ngo ikipe ya APR Football Club yiteguye neza cyane kuba yakora amateka, ikaba yatsinda cyangwa se yanakuramo Pyramide. Byose birashoboka. Nayo rero niyo makuru agenda avugwa. Umukino wo utegerejwe n'abantu benshi, si uwo mukino gusa navuga kuko kuri wa kane nabwo ikipe ya Rayon Sport izabikina na Police Football Club mu mukino wa shampiyona.